umwaka wa mbere asabwa kwitsinda match imwe ntibishobore, ariko umwaka wa kabiri yatakaje amanota kuri za Southampton, itakaza amanota kuri za Brighton, itsindwa na Aston Villa. Ntabwo ujya kuva ku gikombe cya champion nta gikurwaho n'umuntu bahanga, kuko Arsenal yigeze kurangiza idasinzwe n'ikipe n'imwe yo muri top 6, ariko bikarangira itakaje igikombe cya champion. Manchester rero ikintu cya mbere ari kwiriye gukora no kwiga umushinga w'abantu babirimo, hanyuma bagakora design, bakagenda bareba abatekinisiye bagomba kubyinjiramo. Naho ubundi uraza naga kavato ke abahorandi nibo bazamfasha akabarunda aho ngaho, uje akabatereka reka atabanga basimba keneye, ugasanga abantu narabarekuye bari kwitwara neza hakurya muri za Betis, ugasanga nuza iri kubaho bureyo imishinga yayo igenda bureyo ihinduka bijyanye n'ikirere uko kimeze. ubu mani isigaje kuzabishyira kuri kamarade rwose. nyuma yo gusoza ku mwanya wa 15 muri Premier League bari gukora ikintu cyo kugarura icyizere kwa n'abafana. Bavuga ngo bagize saison mbi cyane, basoreza ku mwanya mubi, banatakaza igikombe cya Europa League. Bavuga ngo bari kwereka abafana ko byibura nabo hari icyo bagiye gukora kugira ngo zitabaze bakomeye. Bavana bagiye kwisoko hakiri kare, barizindukiye mu by'ukuri, reka turebe uburyo bazukubaka kurijyaho abandi. nk'ubumani hari ikintu abantu batajya bemera. nk'ubu ngubu ejo bundi bazana Danny Ashworth, yego ni umugabo w'umuhanga mu bintu bijyanye no kugura abakinnyi na project management, none akanareba n'abakinnyi babandi bakiri bato ku buryo ushobora no kuba uyu mukinnyi tumuguze ataduhenze kandi azadukinira imyaka myinshi cyane. Yakoze ama projet muri za Newcastle, yakoze muri za Brighton, yakoze ahantu henshi cyane. Uzi ko bahise batandukana mu mezi 6 ya mbere. Yese badatandukana bo bona. Ikibazo rero kiri muri Manchester ni ukuri birasa naho abantu bayifite ntibakira ko bakwiye kwiha igihe, niba ari izo transfer overhaul bazikore, bashaka umutoza bijyanye, niba ari uyu Amorim niba ari inde bamuha igihe batuze, kuko hari amakipe tuzi yagiye yagwa ariko akihangana. Uzi reka ngurugero Liverpool Klopp azamo, Klopp igihe yabahereye azabahera igikombe nicyo gihe kibahereye. Klopp yinjije umwaka umwe mbere ya Pep, ariko asanga ikipe iri hasi. Winjije 2015 arababwira ngo mu gihe cy'imyaka 4 n'abasekreteri yarabwiye ngo mu gihe cy'imyaka 4 aho bitabari kirambati tuzatwara igikombe. Uzi impamvu yahaye imyaka 4 nuko yashakaga kubanza gukubura, ariko uribuka abakinnyi yari afite bitwaga basako ba defense bari kirambati babataka baraho badafatika, afite abantu nka bakoroture bari baraho, yari afite abakinnyi abo bita fringe players ba Moreno uno umwe Espanyol kuri Alberto Moreno Adam Rarana, umva yaratuje agenda akuramo umwe babiri aratuza, yubaka ikipe no yinjiye kutinya soka. Yabwiye imyaka 4, umwaka wa 4 yari yabasezeranyije Premier League ntiyayitwaye, yabaye wa kabiri